Beriu iban apa? Ibawan ka. Kakta itu jakpo jongki nong suara baro. Baik nong suara ibu phone sudah. Dia nak tak kadang sibat. Beriu jongki. Beriu jongki ibu stop. Sibat pun support. Sibat pun support ibat. Kamar nasuk bu kata tambah kambi kar kom tapi ya bi kan tempur nur empat kali. Kalau illegal. Siap suku mai kata. Kecing badan jong pi ngasuku ama umdi kan ni kom ti kecing kambi kan ni Cumi tolong barang. Dari message dari komando. Iko apa message itu? Nanti itu apa sekretariat kan bagi bor sarkar. Pinjule iki beriu pajba. Kata iko asa teman sama pin rai lok nan. Nong sora tapi kata sekretariat langsung penyelesaian. Beduk ki besok apa sora ki badan ki Kani kata Torres polisi mentane. Om diberi di secret. Torres polisi mentane orang juga. Ya kamay kata. Kayo orang juga Torres polisi. Yang baik kayak beduk nong ka. Bangan keren ni tourism ni kayak kambe ke section jong ama. Nah keren ni kalian tu kalau ada baik kayak lihat illegal. Kuat ni keren ni tourism berna Asam ai kamai di panjo hajar 10 kata ra ma bisa sarkar suku tourism kam jonga kade bapinum pendik nang teman aluti kani kar komle jong pi ngambe hindrei kawai pat kalong hile persa no fundamental rights jong brio suku Gidon lah kahok bikin guys ni. Subuh manga ma feel salis sini ni guys ni bat brio stay sabar. Ning snow ya, dan ka jung snow ka song steer ka song liu. Kam dai kan ban pen song steer kin sem brio ba. Ko kadang am judi rukam ga ni shele. Ana dai kom ni. Dai rukam. Basai minta pilale le basai uban asam kan kalibam buan sini plan ni. Nidang la support ni kan dai stay. Kayak jingle non-violent, but there's something which is illegal that you have done. No, the peaceful tu bakal mong illegal tu, batay nga kaan iyo ay bori pigis ang halang banbat ni kalipat pa. Kamdan ang yung kamdan bor ke, kayak bambalong ke, ikaw ban kekran sarkar semar kamat no, penting itu balong di. Sawan simpen sulak kali. Penrum. Hai songna Baldo. Baldo. Sanya nga, ngit nga. Song atin dulu. Ya, yang tu, turun lang atin. Ini dah lo. One way ni. One kena je ni way. Ada. One way. Sikit pada kali demi sawan sim.